Are you married, Safwan? Yeah, I'm married already. Yeah. You have kids? Yeah. How many? 2 total. Are you sure only 2? Shit. The fuck, man? It's good. It's cool, man. 2 je kan? 2. Confirm. Uh, Ikhlas. Saya ada seorang lagi tapi dah gugur ah. Dah dikebumikan lah. Kak If nama dia, dah 4 bulan tapi meninggal anak kandungan. Sudah dah di Sumpah demi Allah, I baru tahu benda ni sekarang. ya, it's okay. So ada lagi 2. So Tak tahu kenapa I nak tanya you oh pasal lagi 1. oh Boleh rasa. yeah. That's why I tanya you. That's why you tanya I sure ke tak kan? Yes. Macam mana you tahu? I tak tahu. I tak suka tau benda macam ni selalu untuk I. Oh. You. Maksudnya you boleh rasa ada. Itu I tanya you, betul ke? Sebab I rasa bila you jawab tu you tak lengkap. Oh. Weh, apa ni? Masalah apa? Sebab I rasa. I rasa macam bukan nombor 2. Yes. Ada satu lagi kan? Satu lagi, ya, betul. Ya Yang first. Allah, ya Tuhan. First Muhammad Kaif. Nombor 2 Sinta Sofia. Nombor 3 Mayaki Mulia. Ya. Okay. Tapi dia bukan perasaan yang tak baik. Dia perasaan yang bagus. Tapi I rasa Kak Serima ada jujur lah sebab Kak Serima ada masalah apa-apa kat saya. Sebab itu yang I rasa. That's why dari tadi I tanya you. Berat tak? Tak tahu kenapa I tanya you. I just tanya you. Memori ke apa? I dapat rasa macam ada memori bawa. Benda-benda apa-apa tak dapat bila Tak, that's why I tanya you. Ada 2 je ke?